برای چی ملاخ نیست نشود؟ زمین ها خاک شده آماده ایستادن برای چی؟ مبلغ نباشد گویی مبلغ نیست. تکنیکا نباشد گویی تکنیکا نیست. برای آن نیست نمی شود که زهرخیمیکات در اونجا استفاده نمی گردد. آبی خالی بزنند. فریب میکنند. و کار کنید. عیب است برای ما شما. بعد طلب میکنیم گوشت نیست. سرشمار چاروا کم شد. کجا برای چاروا دار؟ دیده برای از حاضر نیست کردن در کار است. در برابر زمین استفاده برندگان با مسئله پیشگیری کردن میدان حشرات ضرررسان به توجهی ظاهر میکنند. وابسته به این وزارت کشاورزی، مؤسسه دولتی محافظت رسانی‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها ضرور است که برای تقویت فعالیت ستادهای ولایتی و ناحیوی اینچنین جلب بیشتر خواجگی‌های کشاورزی و استفاده برندگان چراگاه‌ها در سمت مبارزه با حشرات ضرررسان همه جانبه چاره‌جویی نماید. اینچنین ضرور است که در این سمت به سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین المللی همکاری سودمند برای مانده شود. همین ساحه ما مبلغ‌ها جدا میکنیم لیکن نتیجه دلخواه ندارد. چرا از 8,000 تن عسل استحصال کرده گفته اچول میتیم؟ این درست نیست. 1 کیلو عسل در بازار چند؟ اگر 4 قریب 5,000 تن از شکر عسل در بازار ما ارزان میشه. با طلبات جواب نیست. نه استحصال، نه زیاد کردن اویله زنبوری عسل و نه صادرات. وقتش که در دیگر شهر نوعی مملکت کارتوشکا نمیشه. غیر دیواشتی، سعودی رشت دیگر جادا نمیشه. لیکن امروز کارتوشکا شدیست که برای استعمال علاقه بازار در کارتوشکا اینا برآمد کنه. میشود زیادی بر زیاد. هم جای کار، هم سلامتی مردم، هم محصولات صادراتی. این همین سعوده میتوانید با همین را 1 برابر دیگر زیاد کنید. از هر 1 اویله زنبور 1 اویله گرفتن ممکن. 1 اویله میشود زیاد. نکن 2 سال 3 سال نقشه گیر زیاد کن. تجربه دیگر دولت ها را هم آموختن نکن. عیب است از بیرون با ما عسل وارد شده است. کدام نفری که با زنبور عسل پروری مشغول است عمری با برکت میبیند، عمری دراز میبیند. بعضا هم خواجگی عموما وجود ندارند. موافق قانون‌های عمل کننده امروزه رئیسای شهر نوعی یگان حقوق ندارند. بیشتر زمین‌های بهترین گرفتگی اینا. خود خواجگی نیست تخمی پرور. زمین‌ها را با کسی خاص است. زمین‌های بهترین وقتی سویتی داد تقسیم شدگی بود. با اجاره البته با پول دادگی است. حتی اداره هاشان فروختگی است. لیکن اون زمین ها ده رهبران شهر نویا یگان حقوق ندارند. در اساس قراری حکومت دستور عملی که هست. کی را پرسیم؟ وزیر را پرسیم، رئیس نویا را پرسیم، رئیس ولایت را پرسیم، کی را؟ یعنی قانون هایی که سال 16 قبول شده است. قریب 10 سال 15 سال پیش درباره خواجگی های دهقانی و دادگی این کمتر کار رهبران حکومت های محلی را فلش میکند. ما از نو بازبینی کردیم. اینا از انمی استفاده میبرند. یگان کس حسابات نمیتونه. همینا را کدامش که امکانیت زراعت پروری زمین زیاد دادن در کار نیست که اوده کردن نمیتونن. زمین پژوهشگاه برای آن میتونن یا خواجگی های زاد پروری یا خواجگی های غیر به همون درجه ای که نشان میتونن و ریالیزات میکنن. ببینید چند تا میشود، چند تا میماند، در کجا میماند. خواجگی های دهقانی که در اصل
базаи моддии техникӣ дорад. деҳқонони асил ҳастанд. замино нигоҳ карда расани парварӣ бошад. бо онҳо шартномаи ҳуқуқӣ дуруст карданд дар кор барои тухми парварӣ. албатта дар инҷа имтиёз вай доданд дар кору, лекин аз он ҳуқуқи вай қатӣ истеҳсолаша пурра гирифта тақсимот карданд дар кор. яъне барои истеъмол не барои тухми парварӣ 100%. олимо кор карда мондакор ҳамон бо дар назар доштед афзоиши аҳолӣ боғҳои кӯҳнаро коркар кунетон бо роҳи интенсивӣ як бора не оҳиста оҳиста бо роҳи интенсивӣ. ҳамин сол мешнонӣ ҳамин сол ҳосил намедорад. мо 5 сол нигоҳш мекунем. нашботӣ дар водии рашт мешавад ку 7 сол 6 сол нигоҳ мекунем ба ҳосил намедорад. дар заминҳои бобогии қадимаи мои шумо гектара нигоҳ замина чӣ хел истреф корӣ мекунем 450 дона сев як гектарда. илова бар ин аз 80 хоҷагии зотпарварӣ 19 хоҷагӣ ба парвариши чорвои зотӣ машғул нест ва хоҷагиҳои мазкур талаботи аҳолӣ ва хоҷагиҳои кишоварзии кишварро бо чораҳои хушдод барои такрор истеҳсол кунӣ пурра қонеъ карда наметавонад. таври азсанҷишҳо бармеояд дар фаъолияти хоҷагиҳои тухмипарварӣ зотпарварӣ ва ниҳолпарварӣ камбудиҳои ҷиддӣ аз ҷумла тақсимоти ғайриқонунии заминҳо барои сохтмони хонаҳои иstiqomatӣ фурӯши биноҳо ва иншооти хоҷагиҳо фурӯши чорвои зотӣ аз худкунии маблағҳо ва пешниҳоди ҳисоботи бар дурӯғ ба назар мерасад. ба вазорати кишоварзӣ ва академияи илмҳои кишоварзӣ супориш дода мешавад ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳрноҳиҳо камбудиҳои дар ин самт ҷой доштаро пурра бартараф карда иҷрои нақшаву барномаҳои пешбинишударо таъмин созад. ман чӣ гуфтанӣ як даңғара не ман ноҳияи ашра будам дар дигар шаҳру ноҳияҳо рафтам он ҷое ки роҳбаро қобилияти ташкилотчигӣ доранд карда истоданд. ман дидам ноҳияи ашра як диа ҷамоати диа аст дар он ҷо семинар гузарондем мисли аврупо аст ҳеҷ фарқ надорад. ва ҷойҳои корие ки карданд дар ҷойи холӣ дар заминҳои партов дар заминҳои шур хобида ки 10 солҳо партофтагӣ буданд моҳипарварӣ ташкил карданд. аз мева қанд истеҳсол кардан барои касалиҳои қанд аз ҳама намудҳои меваҳое ки тагашта мерезад вайрон шуда дигар хубаша ҷудо карда содирот инаша коркар карда қанд истеҳсол карда ва ҳаминам қандам ба содирот. тамоми ду тарафи роҳҳои ноҳияи аш хуш аст суб сур ҳавлинода назди ҳавлигиёда сур то 800 тонн 1,5 то 1400 тонн хуш содирот мекунанд.